Hi everyone, welcome back to my channel Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasisu wari ama puraga laksare. Ado ngasigi wari sidi rare medical condition ko. Ado yam thina mysterious oiba medical condition amagi wari ni sigi thoudok asina 2004 da Gina case kauba chahi trauma suba nupi macha amada thokdoi ni. 1989 da phone du lek hariba Wisconsin gi mafam da poe mai gi mapa sina John mama sina end case kawi. Magi bachimanao moi mangani mana nupi mama thandani nonga 2004 ki October ki Monday amada mase ayukta hagula maze school chupagi nganta hagulapane anta hagulapasida maze magi mabuksi khaga nari khaga yegli tawi ada mase ngatang khalle kaidawra sano ai pukse swam nai sibona adai mana hek phabung dagi kumthage tawbasida mabuksi hina nawa hori ma ja horopodagi phabung dagi chongnara ma ja washroom da changaga ma thongon jala leire adai nga haleraga makhasida mai mama sina engine kana breakfast sem leiba adagi Gina nang thingi school gi nang lao kumdaro ona lao bosida Gina se koi gi masasi gi amna nung khoi gi mabuk na bagi khaga haina sugala ga kumthara posida mama sina kaidawragi Gina na hairba kaim tawde na tawbasida se sikano ja charo breakfast is aro na toast ka duga scramble egg ka tawraga mangonda pibasida ma se chak si ubasida kitang ma hana haraga ai chak se ai kem chaningdre ai school gi thingi na haibasida mama sina kaidawragi Gina nang kitang di chago da na breakfast nang school jatoi je na sai ka stawde puk kitang nungai ta pakatani ai school gi thengare na mai gi school gi bus lak pai timing yorok pasida ma je chil adagi bus la bus ka khalaga hek mai school bus ki phamda basida ma books ti kanna nareba narak pasida ma sina sugat pasi u basida mai ma na bisina nakana phamisina Gina kai dawragi nang kanu da na kanang na book ka dawragi kholina manas ka stock de da khang di book kitang ngai ta bani hairaga dum moyini boise tong ba horaga bus sina oi port hole amada ka tawraga ka tong lenga dong lenga hai basida Gina gi mabuk san tak diam tikna sharp oiba pain ama yam kanna na bam tawasna yo na tawraga ma sina bus ki kanu je pairaga non tha basida adoga mama na bigi makutsi mana che long kanna paisale basida mama na bi sa pakhatna Gina kai dawragi hayo kai dawragi nang bona tawdagi kanu sina Gina na wa na suga na khangde ai ngarang kaino ma chasaluraba male ngonda pakna daba ma adodana puksing ayuktagi nar dum leire sagi dum leire khole asado ngasi kano tawlase dum chatlaje yani da na haraga moisi ma school tan yori ma atopa nimita di dum school kayumba sigi ma books maina nara di school je dum ma skip tawrongani dubu hantak se ma skip tawning deba moi yam thina important oiba homecoming haina ama moi function am lei asije la adoba Gina na tamiba school sina St. Mary Springs High School kawe doga Gina je sigi mogi summer break lora kanda ma sigi homecoming gi week se ma koire ba ngai jaba homecoming se kaino hapeda sise American school high school singi annual mogi tradition amani sigi celebration sida school gi spirit amasung community engagement dawe adoga anaba matamda moi na involved tawrise various event ko sports ki competition adagi dance kumba makhan gi kanu competition adu moi events ma'am tawi aduga asigi school gi homecoming matam sida huji wariba students singga school gi alumni singa reconnect tawraga school gi culture amasung tradition je sise celebrate tawbagi matamni Gina hosagi sigi event sida homecoming da natabida moi sigi homecoming gi matam sida moi rival school amaga moi competition amalai Gina se volleyball da gi varsity team da yawi moi school gi varsity hai se koi highest level of team ko ya team moi school gumba college gumba university gumba kanu represent ba suguma group ne varsity jam thina hairaba angang sing ai tare aduga mana as a sophomore se class 10 ne class 10 amana do minus kono gi high school gi varsity team da yoba kai se big deal aduduna maje practice to skip tong ningdre adogo jigi moi gi kanu se ju basketball gi competition se ju numi marini leraga tawdaba aduduna man hai se ai na kashi tawroi kholoi ai dum yauna ba tawragi harga namfu da maje school da laini school le yobu sta mana masama thanda convince tawjare hedi ai kem tawroi ai phare kanu tawdoni asa spok nungai ta bo rangani ngarang aina kaino ma chasaluba chananda ba ma charam baine na khalaga
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯥꯡꯉꯝꯕ ꯈꯣꯠꯂꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯕꯨꯛ ꯅꯥꯕꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗꯁꯦ ꯐꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯔꯗꯂꯤ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯕꯨꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯛ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯇꯣ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩ ꯌꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒꯦꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯥꯎꯠ ꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯗꯦꯁꯤ ꯃꯥ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯥꯡꯉ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤꯝꯐꯥꯎ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯝꯐꯥꯎ ꯊꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯕꯨꯛꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯨꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯍꯧꯗꯣꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯈꯨꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯪꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯒ ꯈ꯭याꯎ ꯈ꯭याꯎ ꯆꯣꯡꯕꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯥ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯇꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯔ ꯔꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯐꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯈꯣꯡꯐꯥꯎ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯚꯤꯖꯤꯕꯜ ꯋꯦꯠ ꯑꯃꯅ पायरगा चिंधबगी टाइप ता माजे मखोंगे थांग ngam माजे प्रैक्टिस तोइजे माजे मागी एनर्जी लोइन माना ngam एनर्जी सिंजे माना कन तौरगा हाइदि पुथोक्सरगा मागी जिकी डोमेट कनोसदगी प्रैक्टिस की मोगी रूम्स दगी मफी मरोन होंदोए अदुगा प्रैक्टिस से तौए दो मासे यम कन्नदि ngamdre खरा ngam खरा तौरगा अमु क्लास अमु होबसदा माजे क्लास सिदा फंबा ngamdre practice लोय मतुंग दैदि मंगोन एनर्जी अमते यावद्रे दुगा मासी मसासे अदोम खोइगी लथार्जिक ओइरगा ममित कसे पांगनिंग दे ममित कसे पांग बजिंग ngamददना ममित कसे ओनवाज मखुटनगा सारगा फाक्तोगा मासे ओजादना क्लास तौरिजे तारगा माना खलिजे क्लास सिदा लोइरो अयुम चलगे मासे मसासे नुंगाइतमना लोइरे अदै मोइ ngसाइगी ब्रेक की मतुंगदा मोइ हिजिकी practice to what is slower matunda mahalaga school suti thabasegi maje bhala mayum sida my car se sangaga I am tumage I chaka zo hawdo piranona well end na haram jina nang bo school da kai charake nang kano su tawdi sai ayuksu breakfast saki de khote tawsida jina na ai energy baram sare ai yara na hawdo pirana yam tumning yang wari ma ai ganu su sports drink su haidi energy drink su khra thai en haraga maje my car da changre tumba मासी ngahak tumuраga kumtharaga tv ka da phambasida mama sina masanu pi se ubasida mamai ka se amthina pe loiraga koi I ga mata thangdraga masa se amna wana ubasida mama sina jina nang kai dauragi nasayam nungai tabra nang asai su kono tawi ka im cha de hayu jik su hala ga su ka im cha de nang pa sakhala khal phabung na tum le kai dauragi kholagi hangasida jina nam haina masa se mabuk sinari nari sugalaga khangde ma ai sai ayuk tagi pukse na bane pukse dom nari dawe dagi di isa se ko ngauri dawa dagi di energy amta yaw de khote ai jima sai kano gi practice lai bagi school je chatla bane do practice su phajana ngam dare khara tawraga wamandana ai tawdre do sanungai ta tawini kholi ni na khomme jina na mama na soup oina khara sembire ado moi singje pula phamina raga chari ma de soup oina chare char kan da ngak tang ma ji tv bi ma na hak sida phamaga tv yeng ngai sida माइकी मखुदसिदा अखैगी माइकी खुसा साइ खुजसे खैगी सजिंग हौबदौना जिंग 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 लाउ फाउरिनि माना फाउसे मखुदसे मु यिंग कै दौरब जानो ai ngasai practice सौदगा सोबरा नम खाली मखुद हाइना मु हाइ बसिदा जो साइ जिंग जिंग लाउबजे फतरेबा अदे मासे मखुदसे कैनो सजिंग हौइरो करिनो माना खाले असै खरा ngana tumurage ai दो हसेकी अपकमिंग खोइगी ngasai मोगी इवेंट लापदोगी अदोगी एक्साइटमेंट गा अदुगा ngasai rival school ga competition tawbodugi stress laira male aduna ai ngatang hidi nganta tumurobna pharani na mama da hairame ma ai tumurage sumaina kano practice tura kaino khangdi saji nungai train hairamaga ma jaka khalaga ma nungdangi adum retire tawgare jena na nungalaga phagadra haina khanjabane adubo nungala kandadi pharamdre ba ma ngasai mabuk na ba adagi di makku ngauri tawba masado khoi invisible weight amana ga paraga chingthaba ki type tawbaje phabudi line hen worse oirame adagi mana khalle kai dawraba jano ai bu kai dawroga hi kari sa salurabano na khalle doisu mana khalle na mu next year mu phajani maybe side gi fever gumba ma natraga na cold gumba ma kanado ma kanada gino ma longnarak pa oiramba yai na ma khallaga ngaire next year zo mu yenge adubu next year zo phatre adum same hina budun nong magi mabuk na bi khotpi maya magi sagi lethargic oiba khotpa energy yaudaba confusion je haure lagi thursday yaure ni thursday friday dana magi game se laini
Friday my Thursday no Mrs. Mana Kale, I saying the papam to a numi humni sure, le hota ragasu, numi humni, a little pakadam, Kokadam Nedo. I wonder is hard the pub of the lady Kadoinu Sibona, Maza Kale, Mana paring a sigi Thursday, Magalan ready. Haying Maggie competition do the my yaurani, Yaudabana had the Yaudana, I do in a massive color. And the man, you know, the Mazu, Maggie, Siki varsity team, they always this school represent on Namni, Aduga rival school, Amaga, Adu minor competition, Toba. I say it's a very big name. Class 10 the Caribamana, the Atopa seniors in a plate of Winnie. Adagi Dungale, no Alakans that Siki game, the Mitsure, man, missed out the one team as and food. How would literally Mazi Pabung, the Gimas has a source roasting a how would live Mazi energy, the Yaudraga, Maggie Macung, Arumba put mamma chingdar and Kanagum, Yalaga labagi type the Nikomana Kalizi. Adagi Mazi Barum the Changi Barum Changaga, Iruzaba Hauraga, Iruzaba Loraga, Mana Iruzaba Loigi towels, Makutina, Maggie Kalam, but Sida, Maggie Makutsiam Tina, weak oiraga, something later, Iruza Luibisida. Makus something like a man of Kaido, and Mokas a paper immediately made like a man of swords, Angna, Hondaraga, Sagi, Wana, sick towels, Lamaga, I talked on a quarter natori. I don't know how later Candadi, my school, my Pimaron Chalet, to the mass school, the volleyball game delay. And then how later games start already. Stopped was the Bangunda, Quay, Panogi. Jinagi, massage, mabuka, my matabaki size, Kanomna squeezed over tap that Kanomna Python big type that Yam tight over Mamaze filled away. Man, clickety, no told is boy, is boy, but that is a man, say game to get excitement, Maze. I think at the Toga, Sigi games, the body mat of the very Sigi games, give stress or a minimum collie. And the game mind of volleyball is Hannah Bahor Kansas, Miami, Nakanda loud and a cotana, the opposing team, louder than a cotana, the bolga, Tarapasida, Masai opposing teams now. Balls, Jinagi, my gaida, Langapaneva, Langapasinga Sagi. Teams, Kanogi Jinagi, teams, Jina, I want the balls light in Laos, the balls in a Jinagi. Manakta Naxalate Naslay, Maj Ani Tong Uberhorini. Quay blurred or a double vision, the was the mazing up Makuki Ngaurin, the Karaidan no mana balls, who Tom Louisiana. My mammy said, I'm going to miss a cup of cape, a do a superb co driver. Because the balls any tone uraga, mammy said blurs up as a mazi. Man sorts on a Honda Mazo and middle of my Makutsida, smile at Tangle up. The Makut my sees sharp pain a mamma on the power. Stina Naraga Sumana never balls there. A new urinico, a new uragasu, mana, ball, a mahidi, ball, necessity in a canbama mana, tom, Basida, Ujina Chinadogi boldo, oiler amadagi, mana tom, madagi, balls, bolly ball, gida, mana cantom, Basida, Changaga, Moigi, Canos teams in a golama, pangi. Mana Sagi, gold, Canotona, volleyball, Cano, golds and never. Tha basida mai makutsina ek ball se thing basida mangi makutside the khoigi excruciating pain ko jol to pain ma mas makut jing launa phan to ka khala phawi ma de thoma ga makut thang dara ga makut se maina to raga kallaga ta ma na ba hi si ball du da su manu ma adum practice story ni volleyball gi ball thomba adu mana da bana hanga mana da the Hantakti Anabam powers the Maj Pira and a non Hargale, Adobung Sai Maggie Ban of Tava Ball and a gold jalabina, Moy the Zangaga, Moy Tims in a car. As I carving Mayam Laura, Harauraga, Gina, you did it, Guy Mamayams, and Law, the Mazing a Sagi, Anabado, Cop Tokaraga, Maggie, a Sagi, Canotorma blur or a double vision Gaduzu, Kagapari, Parapa, the Gimana Kale, games, competitions, geese, stress in a Hadi Moigi teams in a schools in a car, the Yaro and Hibigi, Sidagi, Oira Mani, Ines Mina, Canotorisi and Nava, Paulisi, Naduga Mangasai, and Nava Mam, the Oira Manina Kandui. When a team the caravanina, my team Gioina, Hikano victory celebration Guinea, pizza, Mapama, the Jatsena, my team the Laga, Lacos the Mangas, I enjoy an hour of Sloin Cow, Harabagi excitement, and the Gimagan Sagi double vision to Sloin Purgatory. I don't mind Makutudi, Nadi, I'm Nari, Mazanara, so as I'm man visiting to Harabi, pizza, Mapam the child and Langan over the Mazadun Nab, the Dun Cock to Etare Naragasu. Next day, Jinaze. My alarm go, whom because a tata, Maset Tumgrava, Tumaga Maset Ting Howley.
theng na hula pasida mai gi alarm khong bagi kho bai mai phone the snooze ki no le ram me di ma sa khale is kai dor ja no alarm kam da ta da gai tum me na ade hawula pasida mai gi ma sa se loina na raga loina thindok pa adagi chik 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 law raga ma sa ga se sap ting ma du mai ma kanu sing se mai gi le kanu joints ka se adu ga mai gi mak ma na mai gi hana lebak ta pai basda lebak si su phong sa le ram me adu ga maya ka se khai chik pai ta ko gi nik pa ing ma gi nik pa da han chik pa do ado mai na ga chik ga kai no ma se kai do ra sa no adu ga mai gi ma buk na ba su kan na le ram me adu ga ma se ti na ising khawrang yi mana ising khawrang yi ising thak pa da kan to gi mai na kan su ising da ram da ising thak pa to ge na mana makhong je hana ta hina pura hagut ta bi da makhong je smai na thang to phawung na kan si da adu ga smai na lep ga makhong thang gi to ba si da ma je nakan je side ki nakan da buk long ta gi to ba ta gi to ba si da ma je kari no ne khale ma je mai body do limp poi ba gi ta gi to ba na ti ko ma gi sai gi jina si na makhong je thang gi to ba si da mai makhong je tina chap ting ga mai gi joint che lei ba da makhong je thang ba ya da na tu gi to wo le me ade ma je phamda ra kan si ma na sai gi phawung je mu phamda ba si ma ta khoi gi makhwang nom da gi makhu da gi na ba si de jing lao na ba si ma na kai to ra sa no ai ka no si bu khong si bu thang ba ya tri si bu le ki makhut ka se loi chap ting ga to ba si gi ma na amuk ka try to ge na mai makhong je amuk ye che mu to ra ga lep ke to ba si mai gi makhong je chap ting ga le ra sa na kong thau su nga ya dra ba adu to da gi di ma si na pakhat na mai ma pa si ko we da en to da gi ma pa mai gi ma sa je gi ko je am ta pakhan na ko ra pa si da John je makha da le ram da gi ma se chingkhala kan si da kai dore jina dor kan si da ai am ta ai kan ising am khorang ye in bathroom da pu bi yo no ga ai khong thang ya dre ba chap ting le ga ka to kai ne khong ji lep kan to ya dre thek chalo ya dre kho tre na adai ma pa sin la ga pa ga yi ma si da mai ma khong je ting ga ma sa ga je humang ma pi ga ka ra ga maya ga je khai khai na ka kan to khoi gi chatter ga to ba u ba si da ma pa ji di pa khale do is man utti ma na ai lo ai thang bi gi lo na ma pa si na sumai na kong khat pi ra ga ba rum da pu ba si da jina na ma pa da yeng ba si da ma pa bu de show di to di ko ai di ma ki gi ni an pa khat ke ni na adu bu ma pa ji gi ma sak si da ma na yeng ba da khang ye di he is very worried na ade ma phare nang si da kan to ro si kan ba rum da chango ko na ba rum si tham bi ra ga ma pa si na ai kano tauge nang kano kai ising pam ba khopa da ising lo bi ro ge na ada mana ma pa si da thank you na hai ge to si da wa je ngang ba si da agoi maron mari su da ngang aba adi kai ma chakhom chaw na umaga mana thank you da ro haraga magi marai je ling bangam da bi da sound si khap thokla aga adoga magi sai kano sidagi machin ani sidagi tin je or ta ba horok pa sidagi ma pa ji nam sai gi jina na wa ngang bado ngamak ta ba magi ma sa sap ting ba sida pakatana mai nupi si kaure en na nang jina gi kano do pediatrician do doctor do amta phone to aduga amta wari sano jo ga appointment long no ba to na ba ka khale ka daw lagi khot lagi na aduga sai jina de na har ga taw ga wa singang ai na cha ko i chakhom chaw ga namjal ga ngang ba do adu mai na ngang ga makhun je mana di brain na di wa singang ni hana ngang thok ke taw ga marai sin mai marai se lengo ya da bai ne ba adagi jina ko da kano sina engine ko doctor phone tawraga magi pediatrician doctor do adagi appointment loge sumaina ma do macha kano tawre le ho tawre dagi di matin or tare khole pau mem do kano sinda mem so haibe dagi phare poro na hairaga moisina paba blau na tawre magi doctors na adagi mapa jina jacket ama pai biraga mana sai pajama set pado da dum jacket to lisale do ga mapa jina kano sida gari sida hapaga mazi hospital da thore gari sida doctor gi lambi sida chatli ngai sida jina zigi makhut ois se tor kan nik pa hauri ni niklak pa sida mama sina kai dawragi na yinga jina jina saida matin ge je hana ta raga mami ka ngorong okhalaga aduga massage ta khoi gi phaba ngam da gai ko ai da tok nik pa sida mama sina mai nga sai makhut ama je pairaga makhut kanu je oi je pairaga mama sina thamma mama sina paira kanda jina sida jina yo okay yo ko na do jina dinga sai
मादी वखन खन बथोखिदरे मागी माइंड तो पूरा फोगी होएगा कदौरिनो कमाइन तौरिनो से ज्ञान तादरे ममा का मपा का सिटी पाखतपन सिरे हाइदि मोदे पैनिक तौरगा करिनो तौरिसिबो समथिंग टेरिबल इज रॉन्ग विथ माय डॉटर हैना करिनो मान तौरिसिबो मोदे पाखले दे मपा सिदा हाइरे कनो जोन खरा थुनमता चनब तौरसिना कनो यौनब थौरो अंगांग से कनो तौरेना जिना डॉक्टर की मफम दे यौरे यौरगा डॉक्टर की ऑफिस ता चंगे चंगागा डॉक्टर जिबो साइगी जिना से उबसदा शोक चतबदो एकता मागी फिबम जे कनो मतिनगा नाकंदा तारागा खोलगा दगिदि मखुत का जिजु तौ खाइनागा लेंगा कोई कंट्रोल तौ बंगम दगै मखुत से तो लेंग लेगरमने बसमाइना अदगिदि डॉक्टर्स ना हाइरे सीटी स्कैन तौरजी दगिदि कनो MRI लौदना खोतना दगी अतोपा ब्लड वर्क मैम टेस्ट का मैम तौरे सि मैम से लोरकांदा माजे एग्जामिनेशन रूम दंगा तंग फमो रिजल्ट गाइबो ओइना असिगी फमिंगाइदसु जिनागी मखुत से लेप हाइदि सेगी साइना नोमगा जर्क तौरगा लैबसे लेप कौगरे कोई साइना खप्पगा दो मखुत से लैगरेबा अदुगा मागी मा इसिंग खौरांगागसु मागी मनोसिदगी मतिन से ताबसे मा कंट्रोल तौबसे लेप सुंगम गमदरे माने इसिंग खौरांगे ना इसिंग थइङै मंगोंद पिन बनाइबसे लैतरे अदगिदि इसिंग थइङै ngahak lerega matin je ताबसे माने कंट्रोल तौबसु ngमदरे अदे ngahak lerega डॉक्टर से लाए ला कांसिदा डॉक्टर ना लापगी मागी कनो जे रिजल्ट से पूरा लापदा डॉक्टर्स की ममितसिदा खोगी याम थेना नुंगाइतबा मुसुम की बदौना उई उबसिदा कनो सिना डॉक्टर सिना मुन्ना जिना की कनो सिदा पेरेंट्स सिदा येंगे जिना दा येंगे दोगा माना हाइरे कइनोमदि समथिंग इज गोइंग ऑन मा हाइना जिना जे सुमाइना एक्सट्रीमली सिक ओइरिसे करिनो हाइबदो कइनोमदि लैरे अदुबु करिनो हाइबदोदि हाइबा ngमदरे हैना रिजल्ट से खंबा ngमदरे लोइनमक नेगेटिव लोइना लाइसेनि मोना टेस्ट तौबसिंजे मोना टेस्ट तौबजे मेनिंजाइटिस तौरे ला अदगिदि लाइम डिजीज तौरे अदुबु लोइनमक नेगेटिव लाकपा अदुगा डॉक्टर नसु हाइरे न्यूरो की डॉक्टर नसु येंगे अदुदा करिमबो प्रॉब्लम अमत लैते नंगी टेस्ट मयामजिगी रिजल्ट की मतुंगिनदि नंगोंदा कइमबो लैते बट नंगना तौरिबा कुतौ नारिसे असिसिनदि अनाबा नंगोंदा नाहनबगी रीजन अमदि लै रीजन जे खंबा ngमद्रे अदुना नंग अतोपा डॉक्टर स्पेशलिस्ट अमदा ओइना ट्रांसफर तौदबा याररोय हाइना जिगी जिनागी डॉक्टर सिना ममागा मपागा जिनादा इन्फॉर्म तौरे जिनागी डॉक्टर सिना रिकमेंड तौरिबा स्पेशलिस्ट सिना वो याम चाउबा हॉस्पिटल अम लै मिलवाकी येना किलोमीटर 130 मुग लापा अदुदुना मा हुजिक अदुदा थुना चतबा याररोय अदुदुना एम्बुलेंस हापगे एम्बुलेंस मा पुरसनो नोय चलुरनु नोय ममा पा नोय अनिना गाड़ी दा दुमा की मतुंग दा इनरोना हाइरे अदगिदि जिना ममा का मपा का तम की ने येंग बसिदा ममा पा न कैम तौर खोलोय मे बी स्पेशलिस्ट अमन येंग नंग कैसु तौरोय नंग कैम खनगनो कोई तुंगदा नंगी मतुंगदा दुम हॉस्पिटल जिदा इनरके खोलके कोई हेक नंगी राइट नंगी मनिंग दा लैदोनी नंग खनगनो तौरगा जिना से हॉस्पिटल दा हपचले कनोदा एम्बुलेंस हपचलगा गाड़ी से थौबा हौरे गाड़ी से थौबा हौबसिदा साई मोगी साउंड दो इमरजेंसी की साउंड दो तौरगा अलर्ट तौरगा साइरेन दो खोंगा थौरिनी थौरजु माना खल्ले करी बु तौरबनो गाड़ी आई खुद सिजु कनो तौबा हैना माई साइगी खुद चिंबगी टाइपता आई खप्पगा लैबदो तोपसु ngमदे चिंदगी तिन दाबजिसु लेपा ngमदे करिनो इन तौरिसिबोना अदुम वखन तौना माजे दुम तुमधगरे दुगा माना तुमिंगादा हॉस्पिटल से यौरे हॉस्पिटल सिना चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ विस्कॉन्सिन हारिबा मफम सिदा खामबसिदा जिना सिना खल्ले हंतकी सिगी डॉक्टर सिना एटलीस्ट आंसर मदी पीगदौबा माले हॉस्पिटल सिसु हम चाउदना खोतना स्पेशलिस्ट ने हाइबनिना माजु एम मागी होप तो सु वांखचरे दुगा जिनागी पेरेंट्स सिसु होप लेजरे एटलीस्ट आंसर मदी फंगनेना जिना से हॉस्पिटल की रूम द पुसलगा बेरली माद ममित कदो पांगबा ngमद्रबने अदुगा उजिकी मफम सिदा हिफले मोगी हॉस्पिटल की बेड सिदा हॉस्पिटल की बेड की हिप की दा मनसागी मेटल की टिकनो हिप से मसा से तू खेव खेव सोंगे अदुगा मथक तग मई मैम कान थरप खोलपदना ममित का सिना हारगा मास ममित का येंग ngमद्रे आलरगा नर्स संगे नर्स ना आई सुमाइना डॉक्टर की असिस्टेंट ने अना नंगी कनो खरा वाइटल्स लौगे ना मागी बीपी ओंदना टेम्परेचर ओंदना खोतना तौरगा नर्स ना जिना नंग हगुत ngमद्रा नंग लेप ngमद्रा ना तौबसदा जिना सिना याम वाना मागी पंगन अरोइबि थादोखै तौरगा लेपगा हाग लेपगा माजे
control tawba ngamdana mamai haina yungna pa tuge haina yungna taage tawbasida nurse na pharaga it's okay nang kem tawde haraga phamalle jina gi body je pham na mu ngasai mai gi makut to nik patawna kada koi gi macha je sarai hoba gi type ta chingba hore in hekta control tawba ngamdaga violently adagi di nurse na phare jina it's okay calm down ana adagi ni ingai sida jina gi mamit se mana sai sing na urambaje focus tawba ngamdre lo ina blur sakhare mai mamit se kanambo uba ngamdre duga nurse na ngasai gi kanu da mai gi nurse mana yingmasida phi ama khandaraga phi ama wama khalaga yingbai type da mi lei de khangaga masak tom ta uba ngamdre jinabu yengdoriba doctor se mase magi head doctor se Dr. Rodney Willoughby kawe masina doctor in charge ne aduga mase brand new ni ko hospital da nongna specialist oina ma anamba magi kano je specialized to je khoi infectious disease gumba aduga mana angangi doctor gi head ne ba adu masina jina gi result la ko matam sida magi office ta mase lei da mana jina gi result se yeng masida maja khalik sibo singboro na maja hanjan amuk yengaga amuk thangdare amuk paba ade maja amuk mathanda amuk wakhan amuk tawe di sibo aini pari sibo chummiro mai test result sibona ade makha da amuk thammi kaino da mana hoji result gi matung ina chatlaga jina gi parents hai doise yamna luba magi mapunsida sigumaina hide pose mana pak hide ba wane hide se ada he want to make sure mana sai result se hide ngai da mana make sure tong ning he mana hide ba wa se sigi man uri ba result se sijiga mana re bra ha se ma hanjan ma yeng le Dr. Rodney na mai gi career da ahamba case ni hai sigumba thengna ba se aduga majina sigi jina gi parents da yamna nungai ta ba paw ma deliver tawdore maje tamna mai chair dagi Dr. Rodney se hagolaga mathwa yam nungai tana with mai do with guilt haigadra sigi paw je haidore khotore ka haibagi adumaina sigi mama ka mapa ka na lairiba kanu gi office ki mai examination gi office se sidai ta sangi jina na sumna kan nurse ka laikhrabni andai Dr. Rodney na source angna hondaraga mana wa kanu se news se hai mana haire jina se yamna fast moving oiba fatal disease ama maje contract tawrena sigi disease na almost 60,000 mi je chahi khudingi heart le hai sigi anaba je vaccine lei adubu jina gi condition se vaccine je it's too late vaccine jina ma kanba ngamdong mandrena history da so yamna na ba je lusan grakanda survive tawbase kanambo history da kanambo yaudri aduga vaccine kapaga su kanade sidi vaccine jidi nganta ka phogoda banena Dr. Rodney na mo makha tare jina gi parents ingaga next 24 to 48 hours sida jina gi anabase progress orani mai organ sing loina mak fail oraga finally mai gi heart to lep khrani adu the only thing mana moina tawba ya ba haibabu maje comfortable oina mana sidribo comfortable oina thambiba adu natana kaimbo leitre na dumaina hairapasida jina gi parents ka moini jina yengna mapa jon ga en ga sina yengna raga kari no hari sibo ai khoi understand tawba ngamdre ai chanu pi je ngarang da kaim ta hogda bani duga ngasi katani mana sumaina tawrije kari no hari sibo pas chahi trauma suda ngari ka dawbagi anabis dagi ka dawbagi recover tawba ngamoi du no na moi gi blank expression sida Dr. Rodney sida yeng lerini kari no nang hari du boina adu hairamaga Dr. Rodney sina I'm sorry na hairapagi timing sida en se hekta wandha dugi ma je lecthari jona pharaga en sina o khongai kapi kari no hari sibo chahi trauma da suri sibo ka dobagi laging manga moidu no ka dobeng moidu no na adagi John jisu kapi do mana doctor sida hairi Dr. Rodney please kainom ta kainom ti soidena la lerangani atopa doctor specialist mayam ga aphobo mayam ga amta tanabiyo amta there must be something that we can do to save our daughter right now di mai macha nupi je kanbang amna pambai amata dilerangani pambai si matamda thibiyo kholo na kapasida Dr. Rodney na makok se hairaga there is nothing
kana haji sigi mana contract tawriba disease am tina fatal oiba yam thuna yam fast oina spread tawba pot ni dona hoji phoba history da sigi layeng bagi kanu amata laiti hidak amata laiti na haraga masu yenga laire upai kai haido no khangraba doctor roni dusu adegi john ga kanu asina kappe moi ju kai doctor no upai ka kari di upai le khangdramina adegi mana hai nang hoi ai noi kanu tawrage I leave you noi ai thoge ai office lege kanu ge manakta jina gi manakta changaga noi ken grief hadi mangonda noina hainingba kai kinu mana tawningba khopa jung do loinamak adum kano tawse doga aisu wari saba lake na haraga kano ga John ga en ga se jina na lairiba hospital gi moi gi room sida changi moi changa akanda ni jina se amu gyan mang amu gyan da amu gyan mang tawraga ma je coherent oidre adoduna zigi pause doctor sina doctor Rodney sina jina da highway jina di gyan amta tadre bai kari hari no ma gyan ra tadre amu gyan manga ga mu gyan taraga tawr le ri mama do ma pa da nakan da kap le re adu man u da mi jing jin loi mak blur ur amina mama ga ma pa ga di le di khanga ga kari no hai basi ma gyan amta tadre sigi nu kano sida Dr. Rodney sina mai office da sangi sanga ga ma sina mangonda kaino ma mangonda ino no mai di ba je satisfied oi da bdo ani chhi traum nga se ki fate sipo smaina si raga loi ga tra kari nom ra kai nom di lai ram ba soi da ni ai da ai masi gi laina ji gi matang da na ma se mai gi file me am hang tok da na khot na yenge kai mo phang dre adegi mana sidi ai mai gi kanu ma just yam thina slim oi ba chances ni yamna oiroi hadi yamna oi thok da wa ga da ba chances ni adu odu ra ga su ma try di tau ge na mana CDC Center of Disease Control and Prevention na US ki is da mana phone tawre chances yam slim oi ko adu ra ga su mana anauba natraga na new promising oi ba treatment gumba leibra khangbra na hange na CDC da phone tawraga mana hangbasi da noi update gumba leibra ka dei leibsa harbasa CDC da jo haire sigidi update amta laite we are sorry nu kume mana si no sorry haraga su doctor kanu si Rodney je pin dreba mana haidi soidna kaino mukti ka dawagi kaino ma leiru du no kholu no na ada mana khale ai adodi phare ai su edi try di toge angang am su na ha oiri am na su angang kune sahi trauma teenager ni am na su na ha oiri ai try di toge na ma sina archives so moi ki tiny gi smaina jina na na riba disease gi mi gi postmortem gi report mayam adagi di moi gi kanu to ga laying gi bagi adagi mathang mayam gi moi country gi man hai tare ne post hojiki archive mayam medical file archive mayam je putho ga ma je pare anai ma je ngamak da na mai hojiki kanu sing archive sing je loina ma khapsalaga mayum da pure mana lambi sida thau ko ma jo khan je tawre hadi kanom da ka kanom di yarong ngani na adi ma je mayum yoraga ma computer hang tok na archive mayam je hang tok ga ma je coffee tha ga sa da vida adom yeng da na laira kanda pung baro khitang helakpa sagi timing sida mana kaino ma phangi at that time Dr. Rodney sina hojiki autopsy gi report se pa jeng ngai di moi gi medical community singna kanu to ise assume tawri se hojiki jina na nariba anaba se sisina quickly brain gi cells sing je loina chatho I brain je chatho kanda maina mai sagi kanu se hatok pani na mai gi patient je adu maina hat pani na adubu according to this mana pariba autopsy gi report sida di si same anaba nupa se asigi brain se di intact oina lerami instead of attacking asigi pathogen jina virus ina brain je attack to bogi mahutta hujiki virus pathogen jina mi se kamaina heart ke haibasida instead of killing the brain ko brain je chathok bogi mahutta brain gi yam important oiba function je like sor hon bagi adagi heart rate sising je disrupt oiba mana disrupt tawrabanina brain ga kanosiga body ga heart ga sor hon ba je connect to bangam dadana nasagi virus kanosi body je tam na shut down tawrakanda mi je organs je shut down tawrabanina kano heart rate heart beat to like the blood to pump tawrana organs je loina fail oraga mathang organ fail of degi si bane na ma se to khang mangame Dr. Rodney je mathang amuk pa ba se ma se more fascinated oireba autopsy report sida zo wai amuk ji ki mana pa ba sida yauri je
victim kudingna moina sibase siram sida moigi immune system se sijina fight back tongna bonai bozigi di kanose disease sina takpadi disease se beatable oiba hadi layengba koigi body sina beat tawba ngami adubu yam thuna spread tawba henman badagi yam thuna ain haisine yam thuna spread tawraga brain gi mai ga sagi kanu the function da disrupt tawraga mai kai kanu se organ failing ka to fail to ba khopa mayam se yam thubagi akoi gi body sina immune system do yam thuna mai ziki virus se hatna ba yam puthokpa ngamdabadagi sibane haibase ma khangi ada mana khale akoi gi body sina di immune system je madi puthoka hatna badi honayena doctor roni sina khanba hore skai gumba jina gi brain activity se temporarily shut down toba adi mai gi brain je hajiki gi brain gi function jine ba anamba kan tawri se di sa gi virus sina attack tawri se asi kai gumba ngamagadi brain je jina gi brain je protect toba ngamani asi gi deadly viral attack sina aduga pathogen je sagi brain marakta sanga aga mangina brain gi malfunction to bose si je aduga body destroy to bose prevent to ngamni haibase doctor roni na yam kana thajare immune system do ado do he na antibody produce to ngamaga sigi virus se fight back to ba yangani na adagi doctor roni sna yam na radical idea hai yam thina mina tongna ba yam thina challenging oiba idea ma je lai monda lairaga next day ma la John ga en ga da mana smaina pambai amadi lei pambai se yam na radical oiba pambai ni haibadi ma yam na tongna da ba yam challenging oiba of the my medical field of the part hai tare do kumbani adu this is the only thing I can do na hai adu asi tawre haina I cannot promise jina je hingani natraga kano se virus se fight tawgani haibagi mangonda adudi 100% di ai haibadi ngamoy adubu skari gumba aina tawdoriba kano se sigi treatment je radical oiba kano se treatment je pharaga mana virus se fight back tawraga ma pharaga andadi pharaba matungda ma je amuk hanna normal oigani natragana kari tare ne koi normal bodily function tawgani haibase asizu ai kano tawba ngamoi sini guarantee tawbudi ngamoi but koi try tawbudi yai na adumaina hai adada mama en ga John ga sina doctor Roni na ngangi ju kari no ma ju ngawra braina ngha khalle ada kari treatment no haibada la doctor Roni na hai medically induced coma da thamasi kano se jina se magi medical induced ju just 1 point away from death sibadagi point makatang khak watlingai da adumaina induce tawraga magi brain je amata function da holaroi she will be almost like a brain dead just 1 inch away from brain dead aduna brain sida function amata tawdragadi jiki deadly oiba kano sina pathogen sina attack tawbanga maroi attack tawbanga mdradi saigi body duna antibody sembasina fight back tawbagi chances te lay but this has never been proved medical history da kanambo kaimbo yaudri si proof kanambo tawdri but we can try hana haire ada mama ka mapa ga jisu masanu pi ju yengi masanu pi gi phibam je u basida gyan men de manga ga leba phibam je u basida khalle anyways ma asigi kano se mo doctor Rodney gi treatment je si mai gi method se tawdraga su adum si da dei lam laire within 48 to kano da 50 hours ta aduna with heavy heart moina yare adi moi ani mam moi matai manaw ani si hengar kanda anyways try tawra sen hairaga go ahead pire Dr. Rodney da October ki tang tara 2004 sida Dr. Rodney ga magi team jina jina je operating room da pusalaga magi coma do induce tawre sigi coma induce taw busina magi atopa bodily function like breathing adagi moi circulation kare krapudi tawrani si loira kanda moina loire hida moi induce taw ba loire just 1 inch away from death haise si taw ba loire na phajana monitor tawraga tawrini si loira kanda maje magi kano da ICU da pusalaga magi makok ki brain activity ki monitor kari krak lo oina mang haptana khotana tawraga thamme si thamaba matung sida
kanoje numin mari ni mangani di miss kanoje Dr. Rodney je mayumdaga chatreba mayumdaga pakhandre adum hospital sida mana tawriba method siga kamai tawrinu kamai progress tawrinu ma se dum ngai raga lei Dr. Rodney ga je mana kanogi jinagi room sida muchang amugi mama mapa ka do nakandaga phammaga lai khoramba do uda ma bokta khoirambi ba hidi sangang jam ta thuna phan baina ado numi tarani je ngai ba jam ina anxious oire doctor ji ju mama pa ji ju ekta masa je lengam sabam khangda ba masa ka je ma buka je khoi gi butterfly pai ba dong naga labam sabam khangdri ma je numi tarani ngai ba se finally tang October gi tang kun sida numi tarani gi matungda it's time to take out Gina of the coma dagi logthokpagi timing ne ada doctor kano se mayum dagi lakpa ka se ma se ta masa ga selengam sangam dagai hinga tumdrabane mana khalle mitarani sida hopefully kano gi Gina gi body jina sagi virus se fight off tawba doga ma hingba oisano na adai la ma se office lakpa ga ma se masa ka kano sida next day hospital la lakpa sida Dr. Rodney se masa se lebam japam khangda ma se pra Gina gi kano sida Sangsale mai ngasai coma dagi ma se lokthok tuina throughout the day Dr. Rodney sina ma tummi ba coma induce sorry hidak se tam na mai amount se handare adum tam na pung guding gi handara kanda nga lai ragadi Gina je masa mathanda mai on its own hidak to handara banina haguchara kanina aduga ma na ngasai gi adum kanu yenga lai se gi brain gi monitor se brain gi activity monitor se tracking se yenga ga leire adubu adum flat line da dum leiba kaimbu ma hakut pagi khot pagi karim bu udi adagi man adum hidak se handaraga pung for hours and hours manang hidak se handaragi yengba sida adum flat line dam da leiba this means very bad it's a very bad news मागी मोसकी ब्रेन की मॉनिटर की एक्टिविटीज da kari guma ma leng dragadi activity ma lak dragadi Gina je suhau hagutaba magi kai gumba body jina sai virus to fight tawgrajo punsi gi hagutaba oi ba yai hana Dr. Rodney je mihun je swai lauraga ma je pakhat ba hore Dr. Rodney do numi to ma thwa yam nongai tana mayum da hangre dagidi next day ma je ayuk sida mung tumba ga hagut paga je khangam da gai chele paga ma mok taw da bida Gina gi room se direct ma je chenjale ga ma ngai gi brain monitor gi tracking se gi masida adum flat line amu I ma se kari no man hakutri ji bon ma se ta sara ma mas khoi ga jing ga je masa ma thanda ga ma khoi kanu ga je khujin ga je sikjara bani go do ma lai ga je khoirama bani da idi pa blip ma ui ma sa ma ting so ma aduga mutar ga adu u badagi Dr. Rodney je ta harau bodo na oh my god it walked and ma how my brain je khaga walk to ba hore ma je harau ra ma na si my parent my gi mama pa sing the pau je tamura ge na ma tina haidi ngatang ma gi ma na to method sina di at least kano oire na success oire na Gina gi ma pa je na hek lak paga kan Dr. Rodney sina koksale ga smaina ma gi brain activities abo to ba khaji khore khole adu Gina je hoju phogu de hogutari ma gi brain gi di activity di hore khole na mana na si phamo ai kano tawraga ma gi mamits ke moi ma gi pupil karak se mami kai kak se leng bar khot para yenge phamo na ma sa gi Gina gi ma gi manak sida ma hoi mai ma gi ek ma gi na kan hai tare ni sida position ta hole du ga kano sina Dr. Rodney sina speculum ama paraga speculum hai je instrument amane khoi gi specially eye doctor gumana patient gi mami je khaptana bane na sizana ba khulai amane adugi khulai je tawraga haina hangmana tawraga sagi kano sina speculum je mami je loi phakto e haidi kanu tawdana ba khumjandana baina phakto ga mana mai gi sagi torch macha moi gi light je pairaga aina mai gi kano sida mami sida caption ba sida Gina gi mamit kan je pupil je leng ba hore mai du gi da react tawre aduga Gina kano gi mai gi kano se haina ola ga mai je haina thu mamit sina chum tana ba hore harak pa doctor gi ore ti harau ba ma je oh my god his pupil mai gi kano se mana mamit to hang to pangam draga ju people je at least leng e khole na Gina gi mamit sina je ko yengam ba dagi room je mo uru yengam ba hore mani left right tawraga yeng ba hore finally ma je awake oi re na Dr. Rodney je tina harau re aduga kano sina Gina gi mamit sina mai mamai sida yeng masida Gina gi kano je mai sai gi Gina gi people je mai mid amanung da amuba ma yauri se si je white ore ba di lauk thorak podo as if mana mama do recognize to in ha bisi Dr. Rodney na khangi mana wa ngang ta ka so
adagidi parents ani du haraure no ga jina yo ke khopare lawo jina de kembu de ngang de kaimbu magi kano do leidre doctor Rodney zibokta magi mamit ka ji mapi ga tare ba di mana ngasai khanjaba kano se oire ma hujiki mana nari ba laina se disease se fight tawdi ngamena next Dr. Rodney zina magi reflex ki hammer se puthora aga mana tamna jina gi makhu sida toplong thaba sida magi expectation je jina gi makhu do lenga paina magi friends tawdo kitanga lembado movement ubdo adubu jina di movement tawroktre surprise oy ma jingak tang adagi mu mana mu sagi reflex hammer sina mu toklong thom sida jina je lengak treba si lengak taba ubda Dr. Rodney gi mabuk se matung manga ote mathok manga ole ma je hekta pakhalene jina je hagulaga zu mana khali je jina je hagulaga kaino magi body je hagutrabraina mana kari gumba sumaina hagul ma je hoi ahisi awe adu ma masa dem thina kano tabu weak orangani groggy orangani adu bu mai hojiki reflex hammer dana di thom da di ma je react tawbum thoktre duna takpadi though she is awake ma je magi body je di paralyzed oirena ma je magi kano se ma Dr. Rodney gi ma je neutral face sama thamna bo hot na gi ma je mama pa do da kari haido no khangde adu bu mama pa do su ngasai Dr. Rodney duna makhu da thoma da ma ngasai gi ba ngon da kano reaction am da laktaba moment laktaba na they know something is very wrong Dr. Rodney ji de pakar bada loire jina je masage body da lock tawraga leisagarena sigi symptoms se lock-in syndrome kawe sigi locked-in syndrome se nervous system gi disorder ora padagi thokpa adugumba sigi symptoms sigi locked-in syndrome sida kaidoge haibada body sing je loinamak paralyzed oiraga only mid ki movement se sigi tangkhak ngamba lengba adoga magi brain loina function loin tawgani loina feel yawgani ba kari feel tawi khangani dagidi wakhan khan bangamgani chaning thangning ba loina ma khang bangamgani mamit duga mamit kitang khakna wari sana yaba mamit kitang khakna kanu tawbo yaba pau hadi si kitang khang lengba yaba machin bo sai ba bo sa khapsalaga ju sai ba bo kari mo yaro doini only for this mid ki eye moment jahina ko yeng ba mid khappa stegi hena ngamuiduni ado Dr. Rodney sina karimbo tongningai upai sida kembok leitre jina je kamaina mana sigi locked-in gi syndrome sida gi puthorake haibaje their only hope is to wait and see matam na yeng batare ma thanda hagu charak praina asigi nungdang se Dr. Rodney se amma thwayam nungai tana ma je mayum da thore mana thokna lai ta khoirame di forgive tawbiyo aina angang se kaning ba hetman badagi si badagi hena kana tawraba waraba chaithang ama oina ina mangonda pibi gre hingbadi hingani ma hoi hingani adubu punsi chupa ma vegetable hedi vegetative state ta adum laibagi chances lay oh God please forgive me na ma se lai da khoirame ma jama thanda ai kari nungi tawurabno haibese ma khalle aina ma bu phanabane hena tawuraga hena phattaba condition do ina ma je hadi isim kanu taw baido mai asakpada injan baga chapmanare man kan gi kalura hadi kanna bo hotna badana ma je tawuraga ma nungdang ga je tumba yadre mayum sida tumba yadra ka mana khalle ai kadauji gi khot ki je kari gumba chahi trauma da suriba mana punchi chupa ma chahi mana hingi bhokki sida adom masumaina vegetable oi kanu da vegetative oi stage da lairaga leng mangam dana paralyze oraga lairaga di mama mapa duna kari no khandoi je jina na ai angon da khalaga kari no haidoi je doctor nang na ai bu sihan ai bu hatop piramana pharoidra hairo kra ma je Dr. Rodney je tumba yadre ma je dagi sigi matang da kari gumba medical council ga ina khanga kadi mama pa na ga ina dagi su do ba khot ba ma gi adu ma gi mingchat adagi angang du na wa do ba mayam se ma je khan ma da hing ge tumdre nonga la ga ma je tumboi o kanu sida hospital a chele chelakpaga asagi kanu gi jina gi room da changa ga jina gi room sida mu yenga ga ma changa kan da ma mu jina gi mu ma sagi hammer du putho ga mu yeng da su still no
kaimbo kano tau da laire kaimbo lengak tare khotre jina ase dum mamit amu usan tumbagi amu pang adu mamit to koro koro ola ga de dum yengba adagi he na maje karimbo tau dreba adagi maje amu khalle maybe next day amu yeng ase na adagi mama mapa su nakanda phamaga dum mukana muina doctor roni da su taina de ko haidi muina su ayaba piru bani anyways ma kano tau raga su haidi layeng amdraga di adum lairamaroi ado da na moi se dum khalle di matam do ngai ra si yeng ga matam do yeng a laira se na dai doctor roni je mai office sange changa ga mani yeng ya ba yengi kari tawro kamai tawbo kari soi ba khot pa na adai amu daina next day je amu numit homni suba numit sida ma sem ti na ma thoi je nungai ta na ma jina gi room da changani ha se ma je ma thanda tan nungai ta ba angang pi masa do adu mai na si condition sida si gi phibam sida leiram gani na khan ba da ma sem ti na wa na nungai ta na ma se tamna tamna kanu gi jina gi room ta na changi doctor roni je changa aga mana jina gi bedside sida lepa mai gi reflexive hammer se tali puthoga mana sor sang na holaga tapna tap to sida handak ti jina gi makhong phatona lenga pasida doctor roni je oh my god and ma je toraga amu sai hammer do paraga amu tong thom je makhong je lengi amu su lengi linga pa ta doctor roni je mapi mamit ka je harau mandar mapi ga taraga oh my god ma se ta harau raga ta nurse ka je kokshalaga oh my god she's moving na ta ma de ta loi re ba ta sai gi mana wakhan awaba mayam do ta loi na ma kaw ga mamit ka je mapi ga tare doctor roni je adegi adu to nei ngai ngak tang je da kanoga mama mapa John ga en ga ju lai da gi John en come here ga tawraga koksan ba si doctor na daina ga harau ga koksan ba si da kai tawre na moi ni ju jen sela kan da yemu ko na haraga doctor ro ni sida mo mai makhu ju tong thabe da mai makhong ju phalong nam lenga kawrak pa da gi mama ga mapa ga ju hekta angau bu dong na harau ga phan ga chunge oh she's okay tawra chunge ga gi mana de Hi Gina, welcome back. Hanata Dr. Rodney's naga muna kawra ko laga aduga Gina si so hantak titap na kitang kang no pangami may masan na hangay lengam da basing do. Mama mapazi di hapta ni mo higadra hingadra kadino mazi mo punsi chupa dumaina paralyzed or lai try na khalamaga ngasai lengak paduda hope ma hingaga ma recover to bagi hope wang na lai badagi hekta mama kanu de en ga kanu ga di John ga di kapada harau bagi kapada loire mayam hospital se doctor bo yang na sungam ni harau da jina na haibada mana koma dagi tholapase ahambada ising manung da laiba male ising manung da koi gi muff oiba ising manung da makhon tabaje koi gi mun koi ngangaga taidna adbaina ising manung da laiba male duga ising koi gi ising da mit pangbada loina blur oibado adumain tawi until sagi doctor Rodney duda mai nga sagi specular paraga mamit haina phaktura patuda everything clear ora pani loina focus salak pani di mamang ni ising manung da laiba ga chap manena jina na haibada mai gi masada feel tawba khotpa li kan torpaje feeling pharokpaje numit nini mung changi hai adagi ahambada mai gi mami chema na khada hana tapna leng mangam madagi khada khapsala khadi khapangame badagi mai gi khujin je makhonga mai gi makhut ka je khoi leng ba khot pangame e aduga eventually mai gi mama na mai gi makhut pai base asi je mana feel tawre hai makhut ka mama na pai man kan na paisan baje adugi next day da ne ba mana sai makhong leng phaure je hapta khara lairaga jina je discharge sore jina hamani discharge sobaga maje mathanda lengma khotpa ngamde mayam na mangonda wa ngangi do kari no haibadi ma khangi duga mana wa ngang thokpadi ngamdaba adumai tawe aduga mama ga mapagi ga negidi doctor manung khoi gi hospitalization nurse ki khotpagi loina mak moida dependent oiba kaino ma haibagi su kaino ma chabagi su lengmagi su khotpagi su loina ma adubu ma se tamna recover budi tawjare mana haijabada maze basically sahi traunga subda nauna pokpa anga chap mane iru jabi ba khot paloina mak angang pok tangari ba angang amana doina tambagi type ta over the next few weeks and months jinaje slowly magi life to control to ba khaga ngamjare mana kanu de chatpa tamme andagi di under mana khoi am thina strenuous oiba physical occupational amasung speech therapy ka su yaure aduga road to recovery se yamna sangi yamna painful oi adubu man habada jinana she never gave up mayamna yam khangning am gani sigi laina je kaino kamai horokhimno
tha ama magi symptom mem je la ka do ba tha magi mamang da mama moi family ngai pulap oi na nungma Sunday Mars ama St Patrick's Church da chatpa sida si moi gi phone du lek hari ba mafam do adudagi de lai ba church ne ada mayam sing je mas to gi moi gi lai khoram ba gi khop ba gi haunari ngai nga hau jalak pa sida kaidu gomba ma yam pikpa amu ba ma moi ji gi church manung ji da ceiling manak sa koi pai ba koi pai raga ma ji mapan da nang thok do gi uchiek ma sang gomba ma haidi koi pai ba koi pai ba sida masai gi mana pai se church gi manung de gi thok ge kai hai ba gi tap ta pai raga hang thongnau hang do ga leiba sing sida di paisan da bida mi mem phami ba moi da petrol mem phami sing da hekta mathak ta moi makok manak ta paisan ba adumai tau lei tau se mayam sing jina sai moi mai gi kano do bible do pai raga legi di tupi upam ba jing pai raga khutna hai ba do yam thina annoying oi ba gi mi gi like khang da uchek na ana uchek ma cha da na mai dong paisan ama dong paisan tau du da Ada jina ju ur ko yeng me be sai gi uchek si mana khale kai nu uchek sing sai gi thongnau hang to lei ba sing jadi am ta pai da bi da sining da dum lei o no ngai te da na to rom ga sai gi moi gi da lai khora ma gi da collection box am lei adu da na nu pa ma da spine tha ba sida pa la ga ma je makha da ground da tar ga ko gi ngatang stan nu ra ga tar ga tar lei bi uchek si ada ma je animal lover amane jina se ada mana mama da ma ai sigi uchek tare ji ma panda pahen biru gi ma se da kanu na kan ba collection box na kan na basket na kan ba ta gre na mama na chalo to usda mana jina se na usigi uchek ma cha se ma khutta hapsal laga mana uchek se khongal laga ma panda puthok pi ra ga hang to yeng bas da di uchek ma cha oi ram dre sekpi ma sa mo ile rame ada mana sekpi ni na yeng ga lakhat laga pahen ge na tori ngai sida Hojiki uchek sina mangon da khang chikla pane ba sekpi sina chikla pa sida tina nai na braga ma sina na law braga ban mako is maina kan ba sida uchek to budi pai thokan sa hai sekpi do de pai gre ga ma na yeng am nai na yeng ba sida sai sekpi do gi huya ai tare siki fangs na ka yam pi hai yam tina pik pane hai do yung le rame ada mana sa na lok tho ga yeng ba sa na diam na raga I gum bam da thok ti aduga yam na mai ni ku loi ba khoi dot na mai tare ni adu mai nang ngang lap to ma ui o da mana mayum na changa ga makut to ham to e kanu da mai gi sigi kanu da church chang e aduga church ki barum da makut to ham to ga ma ji mai mana la ga ma gi manak ta phambani phambasida mama sida ina ma smai go ziki to sai kanu do uchik na lam dare sepi ma cha oi le me adoga ingon da chi me I body thokti do kita ma gi sigi fang do de ingon da nap le me khol mai ya huya do de nap le me adu lo de lo thok kare khud ha me kan da mama na e nang adu di sai na uchik na chik panina kanu to sla kitang kanu ma to se na moi gi hydrogen peroxide na to ra ga cham tho ga do da to ra ga banded ama nap salaga aduga dum kaw ki ne ba jinagi mama na khangau da basina sagi sekpi do gi maya feng macha do aduduna hek jinada chikpaga jinagi skin stage da yam thina lethal oiba pathogen ama latch tawraga magi nervous system da gadi changare ba magi fingertip tagi seasona tapna weeks asigi pathogen jina magi viral magi sigi kano sina lag mahik sina pathogen je replicate tawraga chawkhala ga mai jinagi arms da amasung mai brain da changhibani sisna ne ba mana koi gi lok thungba gi type da blur vision oriba adagi mai massage ni iba adagi matin oro tawrak taraga control tawba ngamdri se aduga doctor yaurai se mana Dr. Rodney ki manakta lakwa matam nadi it was too late Jina na contract tawrise sagi na badok sagi virus dagi rabies ado on gare rabies sai je acute viral infection ne sigi infection sina kada we da infected oriba sai sanga cattle uchek fox raccoon lab sing je moisna human da chikakanda by bite mai saliva se sidagi carry tawraga tiny oisin pitru pixano bites ki mai saliva sina human changa kanda aduga hojiki virus sina mathang mai pathogen sema kanda rabies ondoine animal sing se rabies sing raccoons skunks ayedagi di sikpi lamhui adagi unvaccinated dog hogdong cattle si sing jina anamba tawa male rabies sai se vaccine cure to bangami adubu expose tawraba pung
kun maridagina 72 hours ki manungsida vaccine je kaphawdabane si kaphawdragadi fatal oi adudane anamba loinamak sigi kanona rabies ki kanosina henjan garkanda rabies ola kanda laying bangamde khote na tawise sigi virus ina significant oiba amasung progressive oiba damage tawigo brain da spinal cord da and by the time ma brain da yawrakanda di it's too late sitagi sibadagi prevent tawba matang amaroi victim na sibaji am thina painful oiba amasung experiment delirium gumba experience tawe de gyamen mangba abnormal behavior oiba hallucination tawba amasung insomnia naraga si hai adobo Dr. Rodney gi radical idea sina Jina se she became the first person on record to survive rabies without getting a vaccine. Jina sina hamba world gi record to oina yawi ma jina hamba kanoni hai human being ne vaccine yaudana rabies se fight to bangam giba. Sigi matung dagi di doctor singna rabies na ba aduga vaccine di kapa yaroi do basingda sigi technique se sijinai hai ado anambana di adum success orega success oidabasu yaumale adoga sigi technique se hajik Milwaukee protocol haraga khangnei jina je chahi ani change hai magi language ne motor skill adoga kano tongnaba haidi restore tongnaba honabada adoga high school di matam chana dum magi rest of the class ka dum high school di kano high school di lotion bangam adulore matungda mana Lakeland hariba college da biology tamme aduga adudagi graduation tawu matamda Dr. Rodney ga sela aga participate tawe jena na college lorba matung magi makha tamdhawa ki matam sida Scott Frasetto ka nupa ma thengnare aduga moi ani September gi 2014 da luhunge aduga March tang kun daruk 2016 da mana twin nupa ma nupi ma je phangjare ado jina je huzik adum kano animal sing adum thabak tongningi ma animal sing dum nungsiri aduga specially ma je mana kano sida sekpi gi matang da oina magi kano master sida lowe hai aduga ahamba de am kiramme hai ado huzikti sekpi gi da master tobudagi mogi habitual kari kara khangpadagi ma huzik sekpi ki dre uchek su ki dre and she adum ma kano da sanga ga adum makhata na mogi matang da research tobe na khali adi mayam agi wari je side loisin jarage mayam na gi wari si nungar ga di like to view share to view subscribe to view mathangi wari da mu thengar siko